Meghalaya. Kajingshngan ha ke imlang salang. Ningkong, baro ki jingishan by BAM, lingba ka social welfare, ansakin tiyo siya ka siya jating ka benai. Kata ka long kat jating ka snem. Hakane ka apnyo trek urumpang, shan ya ka sharp jong pi haki artli ki sintiyo, bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Cho cái suy qua nhau mang cái suy nhung cái chính trọng cái climate của miền cái xuân bên anh vừa rõ cam ni là được phải gini gì arle si sosni của đời lại ni ba cái chính cái tha một cái cuốn về của jur ba cho cái này cái senong cái tha yang i cái này bên nhau có cái nào yo yêu kulam hasantar yang cái này cái Dubai Constituency apa cái này cái jauh musiang nhau cũng nên uang vay cam cái này cái xuân bên anh. Seperlong ngam ka kwa bari ukuran ni tikisyu tawo nga kwa ka wi wong epi we are lemut ki perlogo ki wakre ni election wojo kre election nga nato wasdang oman kawan disi nato slama raja so ka kelama ki duna tang ka bot haki borba ka teto kam do kani lapre nyong ini ngala yo kitu burat duna bum ji kelam negeri kitang hayang nong ni mafis nganga je bitu to waye rak bot de ko he dengan wanong pile ini boy rap dunai kelam tau go bot tengah kampo wartilar ka tu pengambi haum la namnya apreng long tung sala le la yo kete to tiba ki kleterci ki sok meting tiba kita ki chnong ki wahe tade area ko nga ema entau ubru klikti entau ubru chong sni Namrama hajar bot muka ka mong giwang joang na sejar aspa mi sejar sospa menawai dong mesin dengan ni ketua di mesin ni was kian tam di mesin siapa itu ki perlu ko yau kelam le thorna du wan rai ko bot di warabon nang wa ke yini ke tingang no jong i yu yo ye ke jing job ko emburam hadon le ke si Cispa upang ram na dong kami ikre mau haji CDC ong bijini ka jahat na ong mam note kong note itu na mem ne koi ram do piet do sala ne sabon ne chini la ye do ko dan pan gi tem mem de go pai kau pai kaman ngeni secar ka kam kete kom to sing sar ko thla mukhya minister ka NPP naga parti NPP go CM di district council una ka NPP Selepas tidur naik entah ada wo duk di serkang selutaya atau wo pia wo rasan wo itu lo wo kon yang i council employee usia memburam yang i ngayo dur dum de to wo joh perangkan ke spin style bukan ada dalam kide han pia han ke tum lo ke jelang dak ke kide ken do Kani waro to mut ki jau penduk pendang no ke distrik council lengba ke BJP semua ke NPP dia ke jingnya fair NPP wa ke BJP dan jingnya fair ngayo man dia jingnya fair tang kejang ni baile kani kata de distrik council ko hak original constitution yang dari India ko skan ginong rim kamu man sapele ria sport kar sikai di Panchayat Raj. Iga nito, udah egi kerpang, ke winning institution, ke wawiyata, upriset, dia ke jag berpenar yang i, ke wangi ke janjil atau district council. Ngayo kat haton negas ni, lada stisne nuan biang begini hijau ibru secara ke state, waganiga district council entah dua pak janjil, waro ke state Meghalaya, the man ong riong parang subject for abolition. The abolition ka pendam na giga. Wan ra na di municipal. Wagi bru yang ibu canting do to i waman negatai nong gendong. Yang nilai bangsa gini logbon ko sakhi ka ya di chai. Ong wiwo bisare ngacem bong ngana ta na po mairang. Pi dedem ma madon. Ngangat dei balai. Ong ma wa pejot chui gini yo do tulong ni ngangi kon do dang rit. Kumnongan laban sorbai bikikon. Tamang ba kim jok chohi de. Lada tonga samen ngel ki penrem. Penrei kamtam igi pai ba. Da wan gatai ke story ni tai.
Kuanggi, voice of the people, voice of God. Kata tahu kejing sekian. Wablai upaya pianga tahu kuntang na kita hijat bro. Ibu penim cipamut yap cilangut, penim bicis pangut yap lepausan langut. Kibru, kita tahu lat. Open, ya per jengmut, open ya cak. Ia gici kurim, ia gici payu. Ngakan ini tetap lepausan senem. Wala ima ko politik na daw dapat pawi apa na madon ne hagitu ki por dang kena dang kerorang ba joman pelingijan ba yiki kandidat kuila MDC MLA tenam pujo cem kam ngedik sarkar kam ngedik jing secara ne pasan sem kuat mampo ni state mikali ayong i ngayo kan ni lepas kelak kliak dauman kam ko winigiri ko da penalu da percai ko Sri Lanka dapat laps kan ni wong to de do ke krisis do ketika bankrupt daman totally collapse wamya ko mya jade ki berkurap do ila wamban pasa de we powarkan larulor wamya bisa de khet yiki fertilizer go beti hagarap yang agatung ketet de ila ngayo kan ni hawo de ki ofisari udongi de tenji ya do tulap ke state government pinga ki wojo ya jingerap ni go krek sarkar kamanumani ledang Saya lam baklai begini gibru. Hasil bisa MKM ko tangwa jika UMKM di macam ni ya. Entah kamu kante. Orang dia IAS officer biasa ketik department gua kerja di engineer gua PWD PhD. Hasurok kam. Do artli department kerja di orang sansnem. One-sided development. Operate with big support transport department hagi national highway. Naik wa utola kaman uya ke kontrak work ke sanction allotment to haki bay wara geni to perkhat ba pai di payo dio bicar ni akan udang em gopor em gitu gi wara sao towering perlok na wituan kijak community kam gi biate kam di garo community na awai api ton mani gi bru gi wara perkhat benia think had 12 point are banyak tering think more and more think very nicely think for the best you don't make us after the election we already totally mistake you don't make it a blunder mistake think properly ila wakla mi tegikten to wagi perlok karo ki perlok biate kim sang to gidekten gimar bon gi ko ma po ga ni ga jwai konsensi kam tam bon go tong tong ko puni so tong ha ga ni ga jwai tau Kamighalia TMC kawan rak syapi ya kamai kan anda ka TMC kan thau sarkar Kamighalia TMC kan pinmi lailak teli ki kam hapo kini kisan senem manwan berkum juru ban ajing rap bisa ka belong syajar dikasih benai kata khat arjar dikasih senem ke barok kisamla ki bampat dan ni ka kam gajam hakane ka ap nyau terek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya Kamighalia TMC